Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Arjo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami da kiti basol iti asawak, kat jak ammo, no mapakawan nakpay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Arjo, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sikat agpalingki ita, Arjo. Nasakit ti bagbagik. Diyak kaya ti rumor ita. Kayat ko ti agina na. Awan problema, bakit? Ato iti listaan. Nailista mo't laamin nakasapulan. Wan Ala, agrobot kan. Sumrag akon iti kwarto ta. Ti pagpalingkik ngay, bakit? Apay no kwarta mo ti usaram nga agpalingki. Adamot sweldom. Ngam no apay asaan mo amaarami ti agpalingki iti bukod mo a kwarta. Sikamat, bakit? Amo mata nagbasit iswildok? Imbagkan ka, tadakdakal ti swildom. Kat, agpaay lang arod kan ka ti sweldom, kasta? Uray, saan mo matlang ang kasapulan ti nagbasit at swildok? Tada nga rod swildom. Uy, diyak mo kan ka. Ala, yag mo kit din ti pagpalingkik. Tapno makainanakan ako nam. Imbag man, tanakaumay ka itahani. Imbaw nagti asawak ngagpalengke. Iso nga dagundaway ko ang makadagas dito'y dagos mo. Uray siyak, awan matan abastok. Iso nga'y palingki anak mat Ariglado. Uray di mo ibaga. Aramidak na itahani. Okay, umunagtapay nga ro iti kwarto. Kalpasan na, rumwarta, tagsabay tan ngagpalengke. Umay ka nga ruden. Takailiw ka na, honey. Apay nga ita ka lang nga sumangpat. Itay bigat pa nga imbaon kang agpalingki. Nga malaman, nasimangpat ka. Kung amihin, bakit? Ada nasabat ko nga mamok. Nagawis anagsat, kahit pinagustuak. Ayan nga rod ti pinalingkim. Aday dya kusina, bakit? Yung kakitain, tas sikan ti mangisim pa. Kung naman nagshot kayo, ngam apay akasla saan ka mata na bartak. Ay, basit lang ti ininom ko, bakit? Nagpalabasak lang iti oras. Tako na nga mangan no makadisturbuaken ka, no agawid ka masapa. Sige nga rod, agluto akmutan, tamabisina. Pare, agpudno ka man kanyak. Anya ti pudnoken ka? Asino tay nakitak akakuyog mo a babae di kalman. Nagpintas kan ubing pay. Shhh! Tangiwat mo. Amang anuad na makangagkin ka. Asino nga min DJ aya? Ibagakin ka. Ngam awan ti pangibagbagama. Sekreto talang na ito'y. Wen, secret lang. Iso ni Miles. Chicks ko. Anya? Ay, nagswerte ka mo ten. Tan naka-chicks ka itikas diya kapintas, pare. Iso nga ron nga aramidag ti amin. Tapno di naksinaan, pare. Kahit, asino nga iti mas ay ayatam? Ni Miles? Wano ni Olive? Ay ayatak idaadwa. Gapota ka sa pulak idaadwa. Angam no kasapulam ti agpili. Asino ti pilyam kadakwada? Siyempre, ti asawak latamot Nakaumay ka met, manang Karen. Anya ti masapol mo. Umayak ko maumutang, ading ko. Kasapulak ti kwarta. Para iti kaanak ang mga adda ija ospital. Ay, pasensyakan manang. Awan kwartak. Awan pa'y mat anak yu ka ni Olive, apag gastusan nyo. Iso apang nga asim ka di tapautangan nak. Bayadak tumat laang. Awan nga rod kwartak manang. Uray anwen nak, awan maitid ko ken ka. Kasta ka di. Sige nga rod. Agpakada akon, no awan maipautang mo. Ay, unay kan, Arjo. Pangipipanam iti kwartam, ha? Di bakit mat? Manulang mat nga ti swildok. Ay, sobra ka mat. Awan mat paggastusam. Ngam apay nga awan makukwartam. Saan mo pa'y ang mapautangan takabsat mo? Ay, unay kan aya. Mabit lang. Manang Karen.
Alam na ito eh. Tulong ko iti anak mo. Saan ko nga ipautang? Ay na, agyaman ako unay, Olive. Nakasingsingpat ka talaga. Awan anyaman na, manang. Ala, mapankan, taamangan ururayan na kati anak mo iti ospital. Ay, sige nga ruhad ading ko. Kat agyaman akla unay. Arjo! Ha? Sino day ta babae asal sa labayam? Kuha, manang. Honey, umuna ka na sumrak iti restaurant apang pangananta. Urayan na ka, Jay. Kasaritak lang ti kamsat ko. Okay, honey. Sumaruno ka nga rod, ha? Anya ka din ti aramidam, Arjo. Luk-lukwam ti asawam. Kat nakasingsingpat. Danitan, manang. Naramid kun da ito eh. Jakon maliklikan. Sina ang day dya babae? No di mo kayat nga ipulong ka iti asawam. Sige, agipulong ka. Tapno sinanak mo ti asawak. Kayat mo ka diya kasta ti mapasamak, ha? Anya? No kayat mo asinaan ako ni Olive. Sige, aramidam ti kayat mo, manang. Arjo! Anya ti ko na ti kabsat mo? Makapungtot. Ipulong na kano iti asawak. Kasano no agipulong agpaiso? Panagkunak, kat di na maramid. Pagkunaam? No agipulong, o di isinan akong ti asawak. Banag, asaan namot siguro akayat ang mapasamak? Sigurado ka? Saan nga agipulong? Saan namot lang siguro ang maiturid ti agipulong? Close na ka di, iti kabsat mo? Close da. Kakaasan kami ni Olive ni Manang Karen. At dahil din na minsan nga umay umut-utang kanyak ni Manang Karen. Diyak pinautangan. Ngam ni Olive, nang tadi ti kwarta. Kat saan na kano nga utang dahi jay. No di kat tulong na kano kini Manang. Nasingpat-mat nga ron ti asawam, no kasta? Ay, nasingpat na talaga. Di nanto pa ibibiyang ang ti sweldok. May bagak awang kwartak. Di na kon pilitin. Ison ti makamoy ti amin na magastos. Sana bali Tako na matadakal ti sweldo na. Ay, talaga adakal ti sweldo na. Basit ti sweldo no maidilig ti sweldo na. Agpailayang para kadata ti sweldo. Ada ibagak, Arjo. Anya day ta bakit? Plano ko mati mangirwar iti lugan. Ay, kat mayat bakit? Tapno saan lang ang motor ti serbista? Saan na bali, takabaalam mo ti agmaneho. Iso na panunot ko ti kumatang iti lugan. Ayos nga rod no kasta bakit? At apag serbista. Saan ako na marigatan nga agpalingkin o kwa? Ala nga rod, mapantamang kita inton Sabado. Kuyugan na. Ariglado bakit? Anya dya ibagbaga ti kabsat mo, Arjo? Adda babae? Shhh! Tangiwat yun, nanang. Mga no, adda makangag kada kayo. Mabuteng ka mo ilagayam amamwal ti asawam. Nga mapay na aramid mau tinagbabaay. Nailaw anak nga roden, nanang. Ay, sinaamaw day dya babaay, tanasa papay. Wen nanang, sinakon. Iso adiyo ko man istoryan iti sabali. Tamang ano dumanon iti asawak, wen? Nakasingsing pati asawam ngam lukwam kiday. Itulod na nga umuna iti trabaho, Arjon. Ay, katuwa na bakit? Kakaiso na nga daginatang mo alugan ta. Anadam aka na yung ti agmaneho. Diyak kayat ang makadisgrasya ka. Uno saan? Sika ti madisgrasya. Wen bakit? Kanangin at ipa-repair no bilang lang. Alang arod, mapantan, tapno saan ta amaladaw. Apo, nagpintasan tilugan mo, Arjo. Wen pare, mapanak itayan ni Miles. Takayat ko mamot nga ipasyar. Iso ti kayat ko nga ilugan iti daytoy kabarbaro alugan ko. Kahit si Kang Araw tigimatang iti dayta. Saan? Ni bakit ko? Ha? Saan mo ibagalugan mo? Ket, lugan ko matlangin na. Loko ka talaga. Ni bagat mo tigimatang. Ano? Ilugan mo ti chicks mo. Ilugan ko lang, si kamat pare. Wow! Nagpintas matanday ta alugan, honey.
Kasken ka kapintas, honey. Sikat maibagay nga aglugan iti daytoy alugan. Talaga? Kituin met. Iti dayta kinapintas mo. Maibagay kan kati aglugan iti kastoy kapintas alugan. No kasta. Mabalin ko matiaglugan dita. Apay kit dinasan. Ala, agpeles ka tagpasyarta. Ag-joyride taman. Kayat ko day tahani. Mabitla nga rod tagpalasag. Kayat ko matapadasan ti ag-drive, honey. Kayat ko kumamata makasursuro nga ag-drive. Di kagdanag, honey. Tay suro ka. Ang amno ita, kayat ko nga ag-joyride tabay. Okay. Basta i-promise mo nga isuruan nak, ha? Promise, honey. Isuro kan to. Sa dino man ang tipapanam, pare. Sa dino ba'y kumapare? Mapanak itayan ni Miles. Ag-joyride kayo manan. Kasla-kasta na pare. Ken agsurusuro ngamin nga agmaneho ni Miles ita. Ay ket, agan anad kayo nga roda, pare. Uwin pare. Kitagyaman nak. O sige, patuloy akon. O, anya. Natandaan nam kadimat lang amin ngayon surok. Wan, honey. No, adaman malipatak. Isuro nak lang, ha? Okay. O sige, bumabaak nga ron. Tas sikan ditoy. Padasan man nga agpaiso ti agmaneho. Okay, honey. Anya, nakasagana kan? Wan, honey. Okay. Ala, rugyam nga ruden. Okay. Ayos. Gusto ka di matlang ti aramida? Oo, ikabig mo iti kanawan. Oops. Oo, nagpartakan. Preno. Oops. Silingin mo tinabat na kam. May banggatan! Talaga, tsak makababa, Arjo. Naipitak dito eh. Ala, saan mo napilitan? Saan na bali? Umayan dagiti rescuers. Malas na talaga. Talaga amalas. Anya kami tinararamid mo. Awanin na. Nadadahalin tilugan. Anya langit ti baga kiti asawak. Tilugan pa lang ti abda iti panunot mo. Kastoy lang arudot ti kasasaan ko. Arjo, Ha? Olive, anya ti araramidam dito eh. ada nang yawag kanyak nga amamok na disgrasya ka. Katada ka duwam a babae. Kwa, Olive. Agpalawag ka. Awanan ka itibayan! Tinumpa na patin. Sorry, bakit? Sorry talaga. Sorry, tarupam. Mabayadam ka diti pinanggatang ko iti day talugan, ha? Ay, saan bakit? Isungarod nga kikidawak iti pamakawan. Manipod ita. Saan ka nga agpakpakita kanyak? Ayop ka. Di ka nagaw-awid iti balay. Tay darong ka no aramidam dayta. Apay adito'y tinagawidam. Mabuti nga kiti asawak nanang. Nagaramid ka iti kalokwan. Ita agbuteng ka. Anya nga iti aramidak nanang. Ay kasangwam ti asawam kasarita mi tinasayaat. Sige nanang. Ngam pagbaawak pa ilang ti pungtot na. Sakto mapan. Ayan ti babaem. Saan mo pa ilang ka di amasinaan? Iso na mismo ti pimanaw, nanang. Gaputa mabuting matlaang. Nasayaat mo itno kasta. Apay ang nagpakita ka bailaan. Saan ka di ako nakasaan kan nagpakpakita kanyak? Saan mo mabalin na saan ta pagsaritaan ti may papan kadata, Olive? Nagsina kamin kini Miles. Awan bibiyang ko no nagsina kayon. Sikat ti asawak. Iso apang ngasim. Pakawanan na kuma. Kaya't ko ngagdin natamanan. Panagkunam ka di kat maisublimpay ti panagtalak ko kan ka. Ikarik, jakon ulitan ti naramid ko. Pasensya kan. Ngamno ita. Jak pay kabailan ti mamakawan. Sige. Oray, kung no kaanunak ang mapakawan, Olive.
Aging gaita, kagura nakpailang ti asawak, Mr. Lonely. Katjak mo, no kabalan nakpay, mapakawan. To'y pagayam mo, Arjo. Agyaman nakpagayam Arjo, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, ipaneknek mo iti asawam a nagbalbaliw kan. Saan kan nga agaramid iti may kaniwas? Iti kasta, maipaneknek mo ti panagbalbaliw mo. Ngem no saan a mapasamak dayta, saan mo a mababalaw ti asawam, gaputa nalawag, asika ti nagbasol. Nasingpet ti asawam, ngem inabusom, ti kinasingpet na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Arjo, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.